Kao što je ljudima potrebna promjena načina ishrane u poznijem životnom dobu, takav je slučaj i sa našim psima. Prilagođavanjem ishrane čuva se zdravlje, usporava starenje i preveniraju hronične bolesti koje dolaze sa godinama. Prosječan životni vek pasa iznosi od 12 do 13 godina i uglavnom zavisi od veličine psa, njegove težine i opšteg zdravstvenog stanja. Psi malih rasa žive duže od 12 do 15 godina, pa je i očekivano da njihov gerijatrijski period počne kasnije, oko 10. godine života. Kod velikih pasa je očekivani životni vek znatno kraći, tako da veliki pas postaje senior nakon 5 do 8 godina. Ukoliko je pas gojazan, pojedini zdravstveni problemi karakteristični za starije pse će se sigurno ispoljiti ranije. Međutim, ukoliko je pas vitalan i pored toga što je dostigao poznije godine života, on se seniorom može smatrati tek nakon što ispolji prve znake starosti. Ishrana zdravih starih pasa zasnovana je isključivo na njihovim individualnim potrebama i zavisi od telesne mase, kondicije i nivoa aktivnosti. Zarad održavanja adekvatne telesne mase i prevencije gojaznosti, trebalo bi se opredeliti za visoku kvalitetnu hranu koja sadrži niži procenat masti i lako svaljiv protein visokog kvaliteta, kao što je premil Sunrise. Unos dovoljnih količina visoko kvalitetnih proteina je ključan za održavanje mišićne mase psa kako on stari. Živinsko meso, jagnjetina i riba su najlakši za varenje i preporučujemo da upravo oni budu izvor proteina u ishrani. Proteini i žitarice i mahunarke, kao i animalni proteini niskog kvaliteta, u ovom životnom dobu mogu biti teže svarljivi i treba ih sada izbjegavati. Može vam se učiniti da psi sa godinama postaju probirljiviji, međutim njima slabi čulo mirisa i ukusa. To je još jedan od razloga zašto im treba davati kvalitetniju hranu sa visoko kvalitetnim mesom koje daje intenzivan ukus hrani. Starim psima je potrebno manje hrane nego ranije i zato treba postepeno smanjivati količinu hrane. Umjesto da psu dajete 1 ili 2 obroka dnevno, sada tu količinu hrane podelite na više manjih obroka, kako se digestivni trakt ne bi previše opteretio. Uz adekvatnu negu i prilagođenu ishranu, vaš senior može imati kvalitetno i srećno treće životno doba, bez tegoba koje su karakteristične za pse poznih godina.